This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Ka jala Meghalaya ka bajuyo ya ka nam mishwa kum ka shlem ki jaka Pule ki babet bat kan sai bha hakatha northeast khamtam daga jingdon ka Northeastern Hills University but kiwai pat mentaka kan tipat ka yo ya ka nam kum ka jala ka baklem la bantau perthai ha ka Pule Puthi ha ki school na ka bantau usnam arajar apply arpusaw kat kum ka kai pot performance grading index PGI 2.0 balapalat da ka Union Ministry of Education ha ka khat pratarek ujiliw arajar arpusan ka jala ka bayo tang south pa arpo point ha padeng ki nong yo point ba padeng south pa iway point but south pa andro point but ka ha ka Kyrdan akan shi 3 ka Chandigarh ka bayo news pa khatkandai point ka day tang maka na padeng ki jala ka barung ha ka Kyrdan Prachesta 1 kat ba ka Punjab Delhi Gujarat Odisha Kerala Dadra Nagar Haveli Daman Diu Haryana, Goa, Maharashtra, but Rajasthan, kibayo hapadeng Sunspa Prapway Point, but Nreuspa South Point, kilarung haka Kyrdan Prachesta 3. Ka Telangana, Assam, Jharkhand, Tripura, Manipur, Chhattisgarh, Bihar, Nagaland, Mizoram, but Arunachal Pradesh, kilayo hapadeng ka Southpa Nreupway Point, but Sunspa Arpo Point, kilarung haka Kyrdan akan shi 2. Ka Performance Grading Index for District, kabuo ka Jingkan Jingdia, ya ka Rukom Penyat, but Pentrekam Kejela, but ki Union Territory haka Pule Puthi haki school. Ka Performance Grading Index for District akan top ya ka total point ba Nreuspa na nyopusaw taliki indicator ki blabo ya kin kan hon ka outcome effective classroom transaction, infrastructure facilities and students' entitlements, school safety and child protection, digital learning but governance process. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya